Hai menazeklum iawang driamana na mai chit keuzing kaizekna tingkum changna jang kaiza madai takmai hegi kedai rein sa paulia ga radle Northeast State Assam ge State Level Police Recruitment Board ne Assam Police State Level Police Recruitment Board SLPRB go Constable Physical Standard Test PST zene Physical Efficiency Test PET go Admit ka jen chonai chit ke jing ka je chum mamai ge lia go le je ka chur dele Official Assam Police pai mgu website ge na good candidates me banigo ipo admit ka je download te dile je ka chur dele Zana mailud ge lumka ka sangbzi gena Assam district bam samsam ge school siket yat bihira meze te hleini dele zana itsit ke uzi inkazi ket kam mai ge Assam Dibrugarh district ge du lumbzi gena school le siket tat bihize te hleini dele zakat dele zai Dibrugarh district go commissioner ne saze Dibrugarh district ge school le sikile ne government go du zane private go du nakatinge lumka ka sangbzi gena tingti tat bihi gena tat magzaka gena tat ji bize ting choga kunta set gena tat rahange kamke gaidele zakat chole zane lumbzi gena Assam district na Kamrup metropolitan banai Kachar district ge do school sigi tat bihize te hle gaidele zakat chole tingte tat bihi gena tat magzaka gena ting cho nchat snapi gena school sigi ze good kam rahange private go do zane government go school sigi le ne ge tat tibe hetset ke huzing kai rima ge kamke gaidele za injnai kam mai ge chapo kamke gaibe bihi ge tat chu dele za ipo kamke gaibe hi te hle gaibe za notice pe wang dai makta ne suiz bam rale za ipo district na ge ting cho ge school le siki good gb za good hange nchesna pi ge good za ting na ding chat kreuzik na pi ge bape dai rale za ka che dele state government go du za ne central government go du za private go du school le siki ramale ne za Zane student kadege hreite chudi bza anui hai manana sevle kagana student kadege hreite be rasamza sata di bzigen hreize saudi gumza bamdi dele achelus do student kadai kartum kachebe bamge government go spy Sudanese Armed Forces me banai paramilitary rapid support forces me kage hreite bza nakarya saumak zahreize te ndo ta zelare le zakache dele zai student kadai kartum kachebe bam capital city ge hreite chubza tingkom changna je ngkai je ka chum kram ke zikru zem nyu mai ge hrei zete chu dele zaina ka student ke de ge spai pe bok na ka ge hrei te tibze tingkom kel je pe ting ke mingyu sona idele na ka ke sru khange te chu zela dele hazi hai mingyu chang dele zai student ke de ge hrei te bze ge na student ke de go population ge na pampi 25 million ma zemana lung hreu za nzei hrei zela le ze ka chu dele zai hrei te bze ge na 10 million ria go me pnui ki ge du bamchi lak ze lung hreu go sang zela le ze sali zane student ke de ge government te kan sabe Abdel Fattah al Burhan Kangana spy me bamba student kade government spy me Sudanese Armed Forces meza ndaite be bizigene capital city Khartoum ge Rapid Support Forces Janjaweed leader Hamid T Kangnana ingi gulo designer Afghanistan kade ge Taliban hanam kya spy mene government meza ingi guja Afghanistan kade rezi te gumza Sudan kade Khartoum gedu Aimebo paramilitary rapid support forces mane ingi guja rezi te rahangane ingi gulei zakatudlei Zane Nagaland Mon District Oting Kuloga Tingkum Chana Zeng Kazikan Duikeu Zimadai Maige Kaklebe Petbige Kakazaume 21 Para Special Forces Spyme Gu Case Indiaram Go Turam Ki Dilangbe Supreme Court Gena Kamto Niblamge NSF Naga Student Federation Mana Penilunga Lagbasam Sagai Delay Za NSF Naga Student Federation Mana Close Armed Force Special Power Act Upspa 1958 Gu Hingdize Luton Rahange Rangai Delay Zana Nagaland Mon District Oting Kuloga Tingkum Chana Zeng Kazikan Duikeu Zimadai Maige 21 Para Special Forces Spy Mena Civilians Anuigum Ko Ntaku Ko Ramze Ngize Gimi Kab Maize Nagaland Ge
Hornbill Festival ngi je bambating ge dele zai oting Kolomon district ge kakleu be pet bizigene Nagaland ge spokum ge a Hornbill Festival ka hangi bezedu teun sauni dele zai 21 para Special Forces chi Mon district oting Kolo ge kangi me perege action lu rahang ge guiko je bok cham cham me zane Kolomra mena bam ge indiram go turam ki dilang ba Supreme Court ne 21 para Special Forces spy magu kes kamton di bizigene Nagaland ge bok cham cham mena ning dawlak zane penilung siak sang di dele zane AIMIM gu president pe Asasudin OIC nen znai kammai ge saza Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi Indiaram ge Manipur ge hazet kana kage kakleu be pet bam ge kyawang mak kagena Russia manai Ukraine me kage hreite bize tem saura hange kali je kachudeli Asasudin OIC ne saza ning dawlak lei Pram Manipur hazet kana kage kakleu be pet zai empui miram je te kleu je kadui bam je kagena Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi Manipur ge te bete wang mak peze kachudeli Zane Delhi gu Chief Minister zai AAP gu Convener Arvind Kejriwal zai bangenam pet pedai lubu changge tati bedamai ge pane Delhi gu Chief Minister tabam pungbigene resign te ni delay paklai hangge Am Admi Party AAP gu leader ATC zai Delhi gu Chief Minister hangge kalangai kakadai delay zai ATC Am Admi Party AAP gu leader zai Delhi gu Chief Minister hangge kalangai lubu chang znai kammai ge Delhi gu Chief Minister tabam ge ten tip kai beta te delay zakat delay zane Delhi gu Chief Minister tabam pui mine pungong brog za Am Admi Party AAP gu leader ATC ne Delhi gu Chief Minister pui mine pungbaza pakchum bedelay zakat delay za ai ke Delhi gu Chief Minister pungong broge ATC ne Delhi gu Chief Minister tabam pungbaza pungbroge hanalang lei zakat delay Zachuna tinga Ukraine manai Russia me hreite bizigene nting chil rahangya Ukraine mena government officials ge cham sipai me defense and critical infrastructure gu workers maramze pani gu mobile phone ge telegram messaging apps install te ra bigene te tar hangkai mag rahangya nam je kamton di dele zakacheu dele Zana Manipur Consumer Affairs Minister L. Susindro gu personal assistant za nimtati biza tati bari maiga luichi mangmana znai khammai gam pet kaidai beiza pepom pi rahange close Delhi langai indele zakacheu dele Manipur gu security advisor Kuldip Singh ne Myanmar kadegene kukim go hanam ka spy min high school ya Manipur ge ngi rahang babam ga cham gutlei ka chebe ze cookie student organization KSO mane saja ka sang pling mak basam nei ze ka chedele penilunga lak basam saja Manipur security advisor Kuldip Singh je close pathabam ge na resign te rahang ge du cookie student organization KSO mane ki je demand te dele kadai rein sa pin do ta je bam rahang ge channel subscribe te lo zainang nuwang changba bam zaina like to ga lo zainang se lu be peiza nang kangmandu seul ra hangge share to ga lo bi guys zain kinga nim le ne zet hodle hai mana zaklum